Bolo ya Tina Turner a re fela jalo what's love gotta do with it e re ba metsotse ka banya mehlano ka mara hora ena ya borobong o ile a hlokala Tina Turner ke selemong sane se fitileng banna out Tina Turner ka nnete re leboa modimo ka mosebetsi o motle ile o etsa mmino wa hae ke ne ke shebeletse ka letsatsi le leng a bina mane a le kanaleng doko no ka marata tsele ya bina ka ina Tina Turner le botsofeng ba hae o no bona wa ka nnete wa tseba ntho ha ile ha o doka le ha o so tsofetse hana le ha o so tsofetse o ntse yetsa la o so tsofetse o ntse yetsa la o so tsofetse o ntse yetsa jwale he ke na ko ya Dr Novi Usaliting tsatsing lena la ka jeno Dr Novi dumela ka dumedisa mamelo motho FM tebza man ke thabetse monyetlo ne bile ke le botate modimo haholo ka ona le mo mamedi wa motho FM dumelang mo ro tsantsia o hantle ka jeno doc ke hantle ke la bora ke hantle butu ka ke la bora ha ona thing excited jwala ka o tla mona ne ke tsa batho ba kerekeng ka sonta kere ha ona thing excited jwala ka ya motho FM especially ka la o bona ka la bobedi ke atla ke fila ke re lentso la ntate mo ka sonta wa tla hape Maria la bora rutinga ke tsebina le ntho e etsa man ha ke nna ke se ke rata la ba o se rata ha lo ka sheba ha ke lofe kore te bole ha ke kaya kai kapa kai ke a gutla o etsa o sheba gore la bora go ke a gutla kore la ke kaya kai kapa kai kore ke a gutla kore le haiba ke na ntho tse sontse ke di etse tlo la bone kore especially ha o tswa ka bo Bloemfontein ha ke di tswa ka la bone tata ke gone ba sikom hape taba kore ke tseba rona le ba mamedi ba behelletseng dintho ka thoko tata tsebe o tswa 9 o'clock batho ba tla robala ba bomba khathetse ba hore ebe ba iphanako ya dula mona motho FM ba mamele we need to honor them and wa tseba ntwe ke leletsweng keng hape doc ke leletse hore batho ba ngata jole ba se ba mamela di laboraro le batho ba bona aholo ke bone we elele bohloko no batho ba se ba mamela le batho ba bona bohloko ene ke ntwe ke ratang bone ke ntwe re mamela le motho a utlwe le motho a ntate le hole mo because one of the things you sa manyalo ke re ho hole ntate mosadi ya salle kapa o sale ho hole mme ntate ba salla morago ene jole bothata gore ha o so tshwana la o le mme o tshwana la o godisetsa ntate le ke mathato ke na ha o so tshwana la o godisetsa botho ibile jole ha o le mme o hodisa ntate jale ke ntwe o hodisa bana o godisetsa botho wa o ke godisetsa o so tshwana le wena mo advisor ya dibile o bua ka English you want this thing to be it's all about yourself of your selfish you want me to listen to yourself you want me to listen to you it's all about you how you could say ka go ibile kutsi ikutsi it's all about you of me considering they consider Kapela ka la Facebook. Kapela ka la Facebook ki Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Ki live Pastor November and Victoria's Faith Ministry ki live mo. And then TikTok o kana fela bo Dr November kapa bo Pastor November ki live o tsona di lepedi. But on the serious note today bo a se papato. Yeah, when monna a hola I libito we empower abophelo ba especially ba lenyalo empower and then le kapa mme a hola le yana empower abophelo ba e seng that o tsaba ke jone haiba o tlile dintho se tlo thusang le lapa la hao ha ile wena tlang ka tsona nene ntate na di amohele kapa mme na di amohele nene o le ka mo bontsha tsaba ke utlile ho diretse channel tsena ha amohele bile because bile itso wena le te ya batho yeah okay no bile ba tlukelo now sometimes how we bua mhlomo se le wena re ngwa advice jole se le wena jole batla go sebedisa dintho tsa no jole ba difficult to feta because jole agree wena o hodiswe ke motho ya no mo mametse o hodiswe ke tebza le November ba fihle ba fahlolla jole ba tla o lo hodisa partner motho wa hao le wena o bua English no it's all about yourself you want me to listen to you of it's two-way every two-way thing team is right I feel that you money bile ba wesa a tla go ona le engwe ena ya hore teng tetabeng ena ya hore mama o tla ba tseba dintho mo sa ditsebe bona le ena ya hore jwale o so ithutile eo kae o tlisa dintho tsa kae jwale castrato
kana kwa ho bona motho eno wa o sa le empower to sa hodile e sa go tla ntse sa it's very dangerous wa tswa hlola ke bang lo tsa ke sa tsebe re tlo bua ka mo tla ntwetsa but it's very dangerous hlola ke re wa tswa ntho ngape re arwanya manyalo le relationship one re shapa go re di hobby tsa rona di a fapana yeah wa tswa yo di fapane e ka re ke le hodimo le lefatshe re fe yona dokanyana ho di hobby di fapane e mo rata bolo mong ha batlo le bona ha batlo le bona o rata TV ha batlo o rata generation e mong ha batlo utlwa letho e mo rata o lo ja ka o rata outing o rata fun o rata e mong ha batlo le bona next e mong ke batlo dula ka tlo le fapane hona that's why nako hana go ntse tsamaya e mo qeteletse jwale o qeteletse o le ka ra lenyalo maro le mo you are named but you in a marriage qeteletse itse tsamaetsa ntho tsa hao tse o di ratang o ya tropong and then o batla ya tropong le motho yana batlo tsamaya ke apela ha le hobby tsana di fapana ya bobedi it's when le se le fapana ho loka di looks le yona dangerous yo ba doc o so bolela di looks in terms of di tsele wa parang ka le tsele aparang le tsela eo le sene le ka teng ke ka ho ba bang ba sa hlala ba ya tropo le ba le kana ba bona yo because jalo ta bontso tutsa o ntatwa ho hle ntatwa ntsa phela kana go tsa maleng monna wa hao ero dilo ka tlo tsona re a se ntatwa e bilo so bua ka t-shirt ke ba itse ke ntatwa ka Mare re le bua le papa re dumedisetse papa o kenna ya te ma itse ke tatwa ka doc that is very important ore le be similar ko le be almost ko re hore le wena o tsamaya le motho o ska ba moswabele mo be proud le be le almost wa bona e sentena e re etsa yo to thola hore le fapana together ko re e mong ko re ka re mme o tsamaya le ntato wa hae ka pa ntato o tsamaya le mme wa hae e ka re ke mme motswadi le mo aparo of mane le apara le sa tsotele next those are the things that dangerous yo that's true I'm telling you and it's about what's the khathaleng because qetoleng ya qetole ke tsona tse tsang gore o thole gore you are not comfortable ha o re ke a tropo motare ke tsamalwana ra ka mpatsa mebile tloko ne le tsena tsa wow o se feel gore ka pa monele and that is so thola gore bontate ba bangata ba ka pa ba dula dikolong fumane motho di le stulo sa koloi ne bontate ba ngata ba ba di fumane di le stulo sa koloi make yana ke nka ra shop ke tsona tse dintsa dintho tse dangerous tse go rata dintho tse fapaneng and then le ho se balance that is why ba tla bolela ha ona jalo na le ya etsa ba se ba etsa mara ba bang that is why basadi ba ba telele they don't prefer ba ba go tsonyana a kry tsema because ba tla ba le motho ya batlang a lekana ba batla ba lekana ba tshwanela ke ka ho le last ha ne re bua ka yana ya di sugar mama o no bua ntwe we hore ba prefera batho ba ileng hore ka mmele ba ba holonya la ile ke ngwana but at least mohlomo ha ibo jara bo ditshepe a be mmelenyana ka mo jole ka nna le wena jole ka nna le wena ya jara nna fuwa tsena dintle teng fuwa tsena dintle motho a ke nga di bona ke motho ya sa re ya re hloileng gore motho a ke ka bona difuba ha no bona a te motho le tsantsa e se doctor ya mahlo a lo skenua mahlo a lo skenua una le botata ya ke bona difuba fuba ka rona sena tsa tla o di shebe ka engao o no le bita o na le di issues ka bota di o re compare difuba tsena di batla o imamela o shebe ho ba ndi teng doc ya wena batho ba jimanjing no so di teng mane di teng e just fela kana go tsenya re bui ka tsona bane ke ka se gotse di go hangata ka difuba tsa hae fela di a tshwana ke gape di tshwana re tsotellana
ya bofo ya boraro ya boqetela re kene topicing ya boqetela ke ya hore it's what's one to e re shapang kena basadi ba rona bana le batho bao ba ba ratang mare like ka gona go ratana le yena ona le motho ya mo ratang ha a peretse ona le ntate ya eo mofumadi wa ya hlolang mmona kapa ya gotla o gona go kopana le bona tropo le se mofumadi wa go kopana le ntate o buti ya pereng solo so mofumadi wa ba e ratang ntwe ka tshwanela tebo ya monnaka aba fihla bi marwa sape o sa batle hempe o sa ke hempe tse tebo ba tisa dikosi na ke apare no so tse na ke apare ho sinthe tsa ka tse a se dintho tsa ka kanti ko ba ni fela ona le monna yeno yo re mosadi wa ha mo sheba aba tsena a pereng ka yona ona le ntho a etsang pelong ya mosadi wa na mosadi wa ha batle yena ke ne ke re tle molo ba ke utlwantle ne ke o re qaqulle yona mosadi eno ha galla monna but there is something I ratang you I bona ka mo the way a pereng ka teng aba utlwa ha ntho tsena di qala ho kena ho nona le dintho kana di bitswana batho modimo tsena e ne le ntho tse ka re marugo mara tsene di fella mangwele mona ibile di kopelwa ka mahlakoreng ha ke tsene di bitswa eng ha ke qala o e bona ne ke le shopong yengwe mona ka Rocklands mona ne ntse ke dula Freedom Square ntate o se eno a thewa koloing ana le lengwele le tshwana la mosadi wa ka ke le itle lengwele la o seo le ke ne ke motse ka re o sentho ya o ya apereng o bitsang a sa o pola ibitsang ka gotla ka fihla ka jwetsa mosadi wa ka re baby kona o se mohe ke mone ya apereng ntho e tjena ke motse tse bitswang ke kopa rona e reka ntho eo sure e gaisa lengwele yo ke utlwa jwale ha ke batle lengwele lane ke batla la mosadi wa ka nthonyena e apereng ke seo o nkutlisa ene ka le hlono mosadi wa ka ne se motho a tlabang o no tena go shebana le basadi keng o tena go shebana le basadi keng no mamedi wa ka rata ke a re fela o itse e bitswa ntho ka se nice book nice book ka ba sort of thu mo qeta o nthusa mare motho mo doko batla yona nice book ha ke tsebe ke ne fihla mo nika boka ho ke yona ke nika boka nda ke bona ka re ke nika boka yes le ba mamedi ke bana ba ngotsi nika boka ne le nika boka ne ke ratele mosadi ke bona mosadi nyemo ke be ke lo jwetsa mohatsaka ene o na sa nga choose tsela o tena bana di nika boka la mangwele basadi ba bang wa ka e no shebile mosadi o bone nika boka e sure then now the problem kore now wena mosadi wa una le ntho e boneng I outlane I rata ha ne ya but jwale ha batle motho ano batla wena batho batla we bona ho wena the same way le rona re le banna o tla bo bone shase tsona le mosadi ke kopane le yana mane ya pereng thujena ho e ratile ntho e ka re ka bona mosadi wa ka a ya pereng thujena ha o batle yena now ntho ngwe le ngwe entle e ka o attractang e ka o hulelang ho yona o itlisa ho wena mona o itlisa ka tlung ya hao ha wa utlwa tebo ya ntho engwe lengwe e ka o etsang o etse diphoso e ka o etsang diphoso o re e re kimpe ke itlisa ka tlung ya ka yo doc now bothata ke digogotho tsena tse thata no ke no tla no ska tonga pesa ntho tse ka re ke bashimane ka shimane digogotho ke tse motatise koto di honothe o jetsa nna ke sa now that's when it are always men wa ha kopana le motati ne jwalo tla bantsa mohitla ontso sheba nka ontso tsa ma o sheba banna kanti go bane fela ona le ntha e ratang and we rejectile so those are the things that something because we need to understand or you ha ke apere as much nga apara fela when ke tsama ke le mo but ha ke tsama le partner ya ka o tshwantse ke metse proud o tshwantse ke metse a thabelo tsama le nna a ntshware ka letso le ha re ya family a re a tlise dijo ka boyesa di family di kopana tse di fuwa ke batho bona ba strato ile ba ba tsamaisa di plate ya hao a ba isisa ka buena a fitla tshwara baby a qetela ba fa kiss ai man ta wa go kuma de go ke u
Because I'm proud. Yeah. Because that is my husband. I The don't way- like it, yeah. because you are representative or representer. Yes, exactly. Now, rata how little. That is why sometimes you need to allow your partner or our pace. Even dress code, yeah. If it's untable. Wow. Our best. I remember dress code too. Oh, motho wa o entse dress code doc a be designer ya hao. This is what I'm doing. Okay, yeah, ebe designer ya hao, motho wa hao. Yes. Because you remember, you need to remember, especially when we talk about one, you want to be yourself. Yeah, and it's fine. Yeah, it's fine. But sometimes how thoughts are my alien. You need to understand what you represent the motive. Now you need to make sure that o apara ka tsela eo a batla. So bothata bo bongata. What's man next motho di skin. Next motho di skin, next motho. Ibile ne ke ditelle ke bo moshisa gale ba rena tate moruto ke hana. But hore ke fihle di skin ne ke kenyo ke motho ne re utlwana le yena. Yo. Ke sa di rat. Mara ke le apara. Ke di aparela yena. Obane o bone wa di rata. Obane ne ona di rata motho ena. Ke di chincha ke ile ne ke di aparela yena even if ke peteletse ke di rata. So people they don't understand yena bra ke yone e re kwalang ka ena. Batho ba tsebo ro bohlokwa jwang hore kana go tsene you need to allow your partner or ibe yena ya iketsetsang hore ha iba bona monna ka ntle. Kana ba tsene se le o bone monna but ke ex. Okay. Ona le ex ning ya apara tshena. Eno na e rata ntweno tsele mo ex na ya apara. Now hore aska hlola ba interested exing tlisa ex eno ho wena ha o sheba fumana re no I don't need that ex monna ka obane motho ka ke enwa monna ka ke ntho ya ditafela le mosadi wa ka ke ntho ya you get my point. That is true. That is why we need to allow our partner e seng hore ba o control ha na ka tong control nke tsa ngwana mo because ona le ba bang ba reng ha pero ko re bona re motho ka re fumana iphatlhetse na social development woman. Yo ka Sotho ba re ke diphallelo e be ka wa pe ke diphallelo e ka diphallelo o ka tebo ning ntebo o hana o tshela perfume ratwang ke partner reo. Sometimes you have your own libisa yes you have your own but una le ratwang ke ratwang ke what's what the smell tse ding dina dintho di etsang yeah ho basadi ba rona ka bana ba rona yo especially basadi yo ndate e bapale smell sa perfume ho basadi ba bang se bapalle ntho pela mangwele mo ado ya tebo smell sa perfume re ka re mo mamile one ha o tshwara ha bua le wena ha o twa smell o dikeledi abasa qhitsa di tent alla dok botsa mamedi o smell sa perfume mamedi smell sa perfume ha o lo ya monna ba ne ntwe ta tla lo utla do botsa mamedi e etsa ina le ntwe e etsa basading ba bang. That is why sometimes you need to allow your partner to choose a perfume for you. Yeah, re ke utlwe mamedi ya do kwa ke udumela o re dikeledi ya kalla nna ke tswa on se epitepo mamedi nthusi 069846 le perfume lebu ke no ngotsi mona okay lebu are e jwalo ntate and then bunyana le yana are is true tando ndate ke bana batho ba re ke nnete ka mona perfume ya monna can turn the woman on bo thando ke ba bona ba Facebook ya hao e ke kinke ba re ke bana ba motho wa FM ya rona o thando ke ba bona dume dumela nna le bua ka nna ha perfume ke number 1 batho ba ke rata perfume ka pula ka tsofela ha ke fumana motho ke bona motho wa khana ka motho wa khana do se fa ko ni ke perfume ke number 1 ba mamedi ba ka ke bana ba kene ba le bangata ba ke nnete ya o dumela ba kene ba bangata ba kene ke bana ba kene mana ba re true e mong ke yena re true e mong ke yena re nnete moruti amen ye mong a kena a re jo bona it's true wow o bua nnete ye mong ke yena a kena le yena a re it's true it turns me on ye no bilo wes perfume it turns me on that it thing okay allow your partner sometimes
if we're not feeling around this perfume honna but if your partner rata motlole Dr. Novi because tinta tsedi o tseba ntongwe ke bona te boere shapa te bona ke tse topic ya rona ke ntongwe ke bona yere shapa manyalo le di relationships people they don't understand the batho etsa maphelo nga batho re maphelo nga batho but we don't know exactly what etsa tswana la o tlile msebetsi mathu sa tswara o sa tsebe job description o sa tsebe na o tletsang o thoela kang o etsang fanda ngile ba mamedi ba tseba story se ngile ka seqoqa hantse ke dula botshabelo na Bloemfontein ha butwa ka be ke ya Soutpan a bona Soutpan ke tshaketse cousin tsa ka mo a fika Soutpan mo a ke so bapa le bolo a isalena a isale bile di placing a ne ke re ke bapa la di placing ne ke bitso khomo okay ke le ntwana ya mo go go no sa itsebe ne sa itsebe so ha ke fika Soutpan mo cousin tsa ka tsa re mzala o fihla re ya bolo ke re nna nka tsamaya le nna ba re o tseba bolo ke re why not na bolo ntwe ke ba jwetsa batho bana ba bang team ya bona re bana bruaro ke kana go tswa Bloemfontein ntse hlompho wa hla Bloemfontein o le ntho go so ke ba re o hla Bloemfontein ke re ba re o tswa ba ke ba re ba bana number 9 and te bo number 9 a ke tsebe re ke ema kai na ke tsebe mix te bo ke ba ka lore ke hla Bloemfontein ke ba nkgetha le dikoks ke ka di mo dikoks tse ko a tote ke ba re ntwe go tswa ke fuas candy ndate a tote ke fuas be ke skoba jona ka Dr. Khumalo na skoba ke tsebela doctor ke skoba di cafe mo ne te bo ntse re ja motsipo ke tsama ke fusa ke ba twa e ba mola le nye fita mola le mona ba o ma ba bona re ha ka mo tswa bloma ke jwale o tlamile o ska ba ewo re mere ke na ka crowd ke le a ke tsebe number 9 o ema ka ikutla motho mo a re number 9 keep your position ke re modimo ka kana kefi ke thuse ke ha super council number 9 keep your position am bontsha number 9 ema ka ke tebo itse phala illa nna ne ke pona ke le pele ke le morao a isale ke tletse ka le bana batho ba ntse ba re mu ke tletse ke di ka ranto ke sa tsebeng ore le talaka gore ke emetse fela o bona ba ntsha o kgathetso bane oppositioning o ntse to number 9 mu ene ra ke tswa ka ground ne ke taxi di hiking ka gutlela Bloemfontein straight kutwa so because ke kene ka ranto ne ke sa itse so the problem ya batho hona le batho ba kena ka ramanyalo le di relationship ba sa tseba to etsa yo doc and one of the things about me is when you don't know who you are a representative your partner that's true you are a representative your partner and ona le ba sa di ba jwale ba re ha o tlotsa malona ba re ke kopa apere hembe so yeah why tseba ntho aba re be kopa aba o luksetsa yo ba re be kopa na o tsebe ha etsa jwale wa tseba jwale o batla o represent ena sure hai man tebo we doc ha ka o kgethela tsona o tsebe o batla o represent jwale ba tla represent ena Dr. Novi yes le be le dijo le di family e be le yana o tlisetsa dijo o proud ka wena o proud o nga mona to etsa engwetsa that is why nna ke na le di perfume fela tse ke ditselang ka kubo okay ka mmeleng wa e sa sa fela mme tsa o roba just to roska nka bo pudi ka kubo ka nka pudi a o re go bete moga o tseba petwengwe o bua ka tabeng e tlisa tabeng ya intoka e tlisa tabeng ya sacrifice go gona sacrifice the way wena tla bo batla wa para ka teng kapa de botla ba tloetsa dintho ka teng mohlanko bakeng sa motho wa gago which is one of the things selling mathata o sacrifice okay baby ke ne ke sa batle go ya jezeng but I will come because you want and you love it yes that is why ntho ya tsoro manyalo a runa teboa a be miserable re fapane that re fapane o dutse batho ba babedi ba fapane ka everything ka di ntho le ka tlo there is nothing le kopanya le khodo bapala ntate a khodo bapala ke ntate a serious le no dutse man serious ampe o serious o shebile phone hona le ntate a dutse phone o shebeletse phone ye mo shebile man dutse ka di gopo man lo shebeletse ntho shebeletse TV ke setse go ra ka be ke fitileng go gonna Dr. November a re monnena ka go betse ka dimpa ha pentse dintho ka fe jale ke nana go na le mongwe kwati ye mongwe patsa me ka dimpana jwale o kwati those are the thing what's wrong if yana yona ta yetsa topic ka tselele go tshwana le tshebeletso ya ka dikamoreng
o tshwana le tshebeletso ka dikamoreng wa tsa bo ntate le bo mme re feel ka ko re har ka nako yo re etsang tshebeletso e mo le mo yetsa yena ke etsetsa nna ona ba etsang bona ba to thole ntho a yetsa yena o yetsa le motho o lebetse re ntho ena ke tshwantse be ya ka lwena so or the right way ke indoko ha se o ke etsetse nna ha se ha ke push tender ha push tender that is why it is not right hore mme a utlo so la jwale ka pudu ile hona yena ntsare jwale ka re tshebeletso e kona e qalang jwale kona futhumalang jwale a kena lentswe gore a kena ntabeng o sa utla motho a sa ya tebo man te bona nkutwa se ene ha o ka utla motho a sa yo no bewe o tsebe ke etsang yena tebo marwena mon so bile se a qabanya ma tebo ya o qala be sa yo my dog man o tsebo etsetsa yena ke bana ba etsang bo okay mme o ntare a jwale kwana ke jwale kena le nna ke kena moyeng e ka re jwale ke a utlwa jwale kwana ke kena yo mme no utlwa tsaro yo le mewe ena ka tare yo la mewe utlwa motho a sa re sihla ka thoko wena mo gore ha wa le hore wena o fila jwang hore mohlomong le khutla pe mohlomong tlo qala amba o la temane ma o silente o tlo fela dog fedile tebo That November, the pastor no. Kana ko sa ko block panteng ko gaumana. La bra la dikgopo di le bohloko go pelwa ke hloho. Moruti le Tebza high so tete mo dileng a butitebo. Yo mama ga pipitore ke nnete ntho ya smell ya nna ke se ke khathela motho ka di status utlwang ga smell se itse se ratwa ke nna smell se okay tutse mo go November di bua ke tsona ka ofela ka nnete di bua nnete tete mo go tse tebo ka nnete di bua nnete ka nnete le tawa ya mo aparo tlamedi o se motona apareng yo sa khona fela no donne matlo o so ka o fitla mo ya ndenga sa le ka sna da wala o bindela hela o na le sile go yena ke nnete ke jo de la mama ke nnete nnete ya nnete hi doc ach ha ke tsebe re slon sa gore ke ne ke re ke tjotsa mmamedi ke re beke ne ke ya o qetela re tla ka dihlohana jwale hona le motho nkupile ka Tebza a go re fa chance hlona dihlo tse dintse re batla le go tlele o tsona antse ke ina hanne wa tswa antse ke tatsentse ke ai o kana go tsene tshantse ke re dumela ba mamedi ba re jwetsang beke tlang utlwa beke tlang doko re tla ba dumella ebe bona ba re jwetsang re bue kang and then re shebe rena le mohlomong ha ebe ke ntwe re kile ga bua ka ene re ile ga itshwara mohlomong ha gotsofalo batla repeat re gutlela o yo but ka jeno ke batla fela re tlo iqetella ka tselena ke batla ka jeno doko re bue ka batho ba ileng hore o sa kgathetse ke hore a chite motho wa hae but ha tsebe na mo bulele jwang gore na chita o batla ba sharp ke ne ke chita motho wa ka but I wanna stop ha ke tsebe jwale ke approach motho wa ka jwang ke mo bulele LB wa tseba ke ne ke chita ene ke batla go tloela ntweng ka pa ke se ke tlweletse
motho mo tlile go nna re tebza ke ile ka etsa ntwe eno ke jwetse motho wa ka hore ke ne ke cheater ha so ngabeletse ha so etseng ha so bone ke etsa ha so ngabeletse ha so bone phone skepselo na confess ke ne ke confessa fela ke bolela motho wa ka yaba motho wa ka o nkwatetse jwale are ana ke ntse phoso go ke mo bolelle nka be ke tshintshile fela ke fetoile fela ka re ke tla nka ke ilahlele botoko ke utlwe na doko reng ka yona rena ha ile gore jalo so utlwa gore jale se ke batla ba an honest person ke batla go bona motho wa ka re mix ditaba re be sharp but ke ne ke cheater ke tla ke tatotse arara ma bone ama gobedu yeah ke ambulance okay agree rena ma bona a blue ke ma bone his police okay o tshwantse o shebo phela le motho a kentse le bone le jwang edok maboneng a mabedi ha o tsamaya ka koloi o tauwe tebo ke tsa mohlala o so thula palo ya mahala then wa lemala o hla vene ya maponesa o tauwe maponesa ba re ntate ro thusi o tlo re ke sha o tlo sha le maponesa ke le matseile ke sha o tlo re o sharp then ho hlaba ambulance Dr Novi ba fihla ba ntate re ka o thusa o reng bana ba maponesa o tshaba ho ba jwetsa nnete bana wa tseba hore as much o to ba jwetsa di nnete consequences tsa nnete o tshaba le dikho that is why kana go tsane tsa bo matekwane motho na kwenya zona matekwane le lishala la teng yo ai kwenye maponisa re tate re bone tsuba re bone tate le lishala oti ere ha are ha e bang khamate kwana tletse ka mpe monna tate bile le shala la lentse le kubela hanyane ka hano ka motabara so tsubi mate kwa nna why because what's about bana mofuta ona wa motho ba futa bana ba batho ke ba jwetsa ke tlo kopana le di consequences tsa confession ya ka Dr Novi now rena le mefuta ya batho ba fapaneng ka ramanyana ka tlung re dula le batho ba ka re maponesa o buile ne to confess about the same need na o tlo kinya mathata so hona ke bua ntho mamedi ke go palo jwetsa ntho e tlo kwatisa setšhaba sa South Africa yo hona le batho ba sa tshwanelang go jwetsa nnete ndo tebo bona le batho ba sa tshwanelang go jwetsa nnete ke di vena tsa maponesa Dr Novi even if la o tlo re jwalo galla o confessa ka modimo a ke tse ka etsa jwang o kampa ke tseba ya kae kampa lo heletsa thabeng kapa ya mabitli lo ja sa dumele batho ba tlogetse mpolo jwetsa ntho mtsadi wa ga kore la o sa dumele ho ntho tsa batho ba tlogetse mpolo jwetsa mama ka nnete mama ke a tseba mme wa ka edo tseba o robetse mona mare he wa nikiri ka nnete ke jwetsa hona le batho ba seng ready for net ha ba jwetse nnete if you want to protect and tlo go jwetsa ntho dangerous because sometimes leshano batho bana ba le utlwa let's say o mosadi wa ka o mpotsa potso ne o re baby kapa ke o confessetsa eng kapa go jwetsa nnete ne mohlomo kapa ke o confessa kapa whatever now the biggest problem go rona le batho ba sona the same need I batlang o batla ntho seng ready for yona okay hona le batho ba batlang dintho tse ma seng ready for tsona o batla nnete ba ready for we utlwa ha ready marwai batla ntse nnete nna ke batla monna a ke batla mo tshanthetsa bua but the same person they are not ready ha ready o tlo mona jwang e bue jwale o tlo bona reaction ya motho no jwetsa hore from the beginning o nantsa batla ntho seng ready for yona Dr Novi so number one there is no way mmamedi wa karata o ka try go ba good wena ka confess about sa ka sheba mofuto wa motho phelang le yo gore ke mofuto jwa motho hi doc one thing you need to know mofuta whether ke nnete whether ke leshano but you need to know the kind of a person you motho bole because ona le batho ba seng ready for the need even if ba di batla aka o botsa nnete a o botsa bo mo jwetsa yona le ka mora 2 years ntse tlo bua ka yona ha ready for yona o e batlile mara ha qetile batlile ntse a seng ready for o no isolo bane ke ne ke o bane ne ke mo jwetsa
ebile ona sa mpona ona sa nkgabeletsa ke shapue fela gore nna ne ke batla ba honest to my partner. So number 1 hona le batho ba se you need to check mofuta wa motho phela le yana ka tlong gore phela le mofuta o jong wa motho. Then hona le batho ba reng he wa tseba re tlo mo jwetsa o tlo lwana batho tlo qaeta kapa motho o tlo bolella ntho di wa filang ka tempa ta qetile le tlo e qaeta. Hona le batho bao nnete tsatsi lena e sebediswa kgahlano le yena. O buila nnete but today the same nnete e sebediswa kgahlano le wena. Yo ene ha o sa le mo o tswile Dr. Novi o ska o tla batho ntse ba re nna ke batle monna ntetsang kapa ke batle mosadi ntetsang ba bang ba di bua fela ba ka ba tsebe they are not ready for ho dilana le reality ba ready answer ke batla relationship and le honesty ke batla motho honest nna ke batla motho but they are not people some people they are not ready table and ka mo madima ba will say 80 kapa 90% ya batho ba ka ramanyana they are not ready. So that is why ho leng kotsi hore momamedi wa ka ratang ebe o tlo confessa kapa o tlo bolella motho wa hao o tlo mo bolella ntho ntho tse bang hore ha tlo kgona e receive kapa tlo kgona o se ntho we amohela it tlo mo frustrate. Then 2 o told the same thing when we buile innocently but it tlo senya everything ka khotso ka renyalo e ka ra lenyalo la everything is senyile ka mora ro bue nnete. So hona le batho la o ka batho e momamedi wa ka loko ka tsatsi le leng couple engwe tla go nna a sa tseba bana ba tsekang go masali kapa eng a sa opula monna mosadi o re ke thotse masali ka morenya so monna o re ha se ya ka mosadi wa ka monna re ke ya hae mosadi o tata mruti ke hlantsha ke yona ntho ena hore a re ke ya hae ana ha phunya le ditsele o re yeno ya nhlantsha na batlile hona so ke re ntate o re masadi ana ke mang a re tata mruti ke ya ka mosadi ena ba ho eletsa tata mruti o maka rabichu asa o bitsa bo ntho tsebo bo rabichu bo eng now o kwatile ke be ke re ho yana o butwa ka tsela ka ntlanyana ke re o sa ka dula mona ke re ntjetse o nahana hore ha ka o jetsa nnete o tlo fila jwang ke tlo ba rega okay now yo le nna nka tshaba ho bolella nnete gore ko wena o bolella mosadi ke bolella yena ke le nna nka tshaba dog nka tshaba ho bolella nnete a re tate mruti jwang ha ke understand ke re bona tse ya pele fela tselo batla nnete ka yona e tshosa motho o a tshwantseng ha o jwetse nnete te bongwe tsela yo o batla nnete ka yona e sentse threatener le motho o batla nnete ho motho mo threatenang yo sentse mo threatenile o motshusitse approach ao e sentse motshusitse ka a o sa tlhola thola nnete ke le nna nka tshaba o bolela sure ke re nka tshaba o sa ka next tsene o buang ka teng o sontse o bitse bo rabishi o sontse roa ka nne o sontse ke le nna nka se o bolela this man what's up because number 2 le shanu le leng le hoja batho ba sa le batle mar do you know that le shanu le leng letsa o protect na motho ena ya batla nnete o protect the same person ya batla nnete because wa motsiba like that mo jetsa nnete a sa hlola ba right so the only way go rumpo mothetsi ke re yana o tla thola this man o protector wena because wa tsaba motho jwa o motho jwa o motho tshwarela ga ntse mo nna ke sukula le go tshwarela ke rena ha o iza ka o tshwarela aka o bua nnete ha o ne fumana nnete change method and 2 convince motho hore ha qeta o bolela nnete tlo gona o tlo dilana jwang le yona okay because nnete se beditebo nna le batho ba tla o jetsa nnete tlo re mara nnete e bohloko mara ha bo so e batlile ska sebedisa nnete ena against motho ena because go no e batlile and mo forced wa etsa ska e sebedisa nnete ena kgahlana le motho ena because once o ka qala la boetsa jwang ha ona mohla motho ena tlo bua nnete bo dintho tsohle hona le batho ba phelang ba le batho ba leshano like nna ke rata o bua ntho ngwe ke rata o qoqa go ra ke le pela o le partner raka nna ke a itebala ke a bua ke banna nna ke batla o banna straight now you can imagine ira qata o bua le wena everything e qata o bua le wena bo tlo sebetsa kgahlana le ai dog le nna ke le tjena I'm a very honest person maruna le batho bana ke le leshano ha bohloko bo because of protectable because of bona and jwale o tswe leshano le sebedisa le batla memory o gutu kore leshano mo mamedi kore leshano man
ate bona ntse se bitsa tsona ka leshano le sebedisa yes ska ba bua leshano sena memory good ai nna ke bile ke a tsara ke na wona that is why ke buintho mo le nna ke ba tlo sokola ke ne tlo botsa re ka ntintho be ke ma bana re in infection so tsatsile la o sorry tsena ai leshano la sebedisa but ka bo madimabe hona le batho ba tshwantseng ba philiswa ka lona because se batho ba ready for utlwa dinete ke maponisa o confessa jwa le ponisa o ntse ba o qeta mo confessetsa o tlo tshwana o tlo accuse ka the same thing so that is why and ka bo madimabe ona le di couple ona le di partner tse fetotseng bana ba bona mashano o mmona monna wa le leshano kapa mosadi wa le leshano fetotse ko wena because wa tseba re monna ka ke ka mo bolella nnete ke bothateng ona le batho ba tsoswang every day ka ntho etsa 3 years ago le ka jeno le ka she kontse tutswa re bua so that is ona le batho masha re te bantse doko ke ba utlwe ke ba dumela ke Tebule ntate November ko kutlwa ntwe le buang ka ona ke understand ore mosadi wa gago a itse no cheata wena o khathetse go cheata then o decide ore o confess o mo blelle fore o cheatile how much kore what is the motive behind go mo blella ore o cheatile for 10 years o dira go batla go dira gale o mo kwatise kapa because I can understand because motho a se a o kgabeletsa itse wa yo sa itidimalela o tswe mo yone hela wena go wena o khathetseng go cheat why o tlamile o mo blelle fore ke cheatile for 10 years ke cheatile le mane why go what is the motive behind o expectile go dira gale eng kore ke batla ntate November mplele if ke dira yalo ke expectile go dira gale eng thank you on that okay ke le bua ngwane se no re tla mo araba yeah because ntweke ke okay re ke tse re le bua ngwane se ke ntate mo botile Tebo, the one need. Seeing that in tow from a need. One blow for couple more family got a roommate at Reyoja. If we relationship, we are color almost. Two long way at color. In the donati need is a Sabaton closing out in one in the Shanagon and Tracy was saying, how whole of a combabatso. Nitina can nitty a ine tona le batho ba tla nnete wa ga o so e bile bomo ye e mo akage ka ke lebo melaetsa gona mengata mamedi ke tlo kopa tsena go romela melaetsa go etsa be go 30 seconds bane e mengata go lo jwale ke batla utlwa batho ba bang kana go zedi motho mo bua ntwe lengwe batho e bua na go etele tlo ke go qetela gone o araba dipotso tse Jim ke go le bless le se tenyang se mo switsi ka re le ska re la re blella ha le dirile mathata go le itshitile ka ntle ka re ska re blella because sandla go le monate go le go hema go jempo se mo go di aerobics go le monate bona go le monate wena o le tsatsile no se ho ga bifone le leng o no sa ga bifone ne le flat le nnete so ha o batla go confessa nnete gago ntse ke se is ready for yone ke ipotsa ka dipotso mo ile motlhanene ke mo founa ene motlhanene ga topo a bitla ga go na le baka kae ene le motlhanene a tla go sego so o ipotsa dilo so e ka re it's best le se ka re plella ka gone le rate le pace ya legato ya theoga a go bete o tlona ntho tsena ha re qale ka ya ntate pele o re why o ka bolella motho wena hore o no mabaka mangata number 1 hona le batho bao ba sa kgoneng go dula ka leshano kapa ka dintho ba sa kgoneng go ka guilt le nna ke motho sa kgoneng ke re ke nya ka batla bolella motho honest ke moruti a se that ke re ke nya ka very honest very honest gore batho ba ke re ke nya ka batho ba nthong le go ebile mophuthe we mongwe ka nna ntse tsa re yo nna ha mosebetsing wa ya ba re ba mo jetsa ka nara nna ntla di butlela go monga tswa yo very honest that is number 1 una le batho ba confessang because nje
ke Batho ba motho ya sa ratang honest. kgoneng Ha go kgone ho dula ka dintho. dintho o e bone kapa wa e bona mara because wa e tseba le hore guilty conscious ya moshapa ke yona ntho mo etsa gore ba end up etsa jang a buile that is number 1 number 2 re na le motho mo tlo buisa ke di incident tse ke dintsa etsagala o kile a etsa tsena wa bona mara ha o sure as a partner ya hae hona le mhlanga fihleng late a fihla bua le shano o bona hona le dintho tsa filang gore h man ntho tse ke le ka etsa 1 2 3 tse di mosadi wa kana kapa monna kana a fila gore mara something is not right but o qetelletse a dumetse gore ha mohlomong ke eng now you are trying o lokisa ntho tse tsa gore tlo mnto be honest o mo watsa be ba ne fihle late so go bana fela ka nete netse go cheater but ke tshintshile wa bona so ntha gore batho ba bue dinnete e etswa ke mabaka mangata ona le batho ba sa kgone go buleka dintho le shano ona le batho ba sa kgone go buleka diphiri bona le batho ba ratang go bua nje wa bona ona le batho ba ratang bonnete then but di khutlela kae back to tabenyane ne re ba ka ya mofuta wa batho ba re phelana ba because how bua ho motho ya na understanding how to inka personal o tlo kwata mara be bua o etsa tsena but aba understand or ke monna ka o bua o confess because o chinchi wa bona ka pa o lisa ditsela tsa hae you get my point now amangata mabaka a ka re etsang and then tshwenya hape do go bohlokwa ke gore ha o buile jwalo o qeta o bua nnete gore because sometimes motho mongwe ga go dula ka leshano engwe hape ke taba gore nnete yone na le tsele ya utswa le ha ile wena o ka tshentse bo sa bui o sa bolele motho wa hao hona le kae mo e tlohlahang gore motho wa hao ke ga mmona kae kapa motho o tshita le yena di be se di tswa kae ene jwale ha di se di tswa ka ma yo ka batho ba ba jwale motho no o jwale ha sa hlola o trust I trust Wes a sa hlola o trust lo feta sure and na ntate mong ya tsenga hloka etsi the late PV una nruti ntho are never build a tower with my foundation your poor yo every time when you grow your marriage upami uhudisa lenyalo na foundation everything is so material also ska build out dimaleshano because leshano le na le ya appear ya guys le na le tsela o hlate bo so batho ba tshwanetse ba understand gore batho ba banga ba buiswa fela gore ke batho ba honest ke batho ba sa batleng go grow manyalo a bona ka leshano so that is batho ba bang ba to bua but go tlela back to tabenyano ya gore ke mofuto o jwa motho eno yo mo jwetsang ke motho tla reng hosane e bile re mo jwetsitse ntho ena o mo lema ditse lo feta because una le batho ba jwa o mo jwetse ntho ena o mo lema ditse lo feta that is why ke tse bona le batho ba tshwantse ba phidiswa ka leshano ya bobedi kana mme o itseng mene una bua ntho eno ka nako tse ding o fitlela gore ho no le monate ho bapalwa ke kena tshimong re etsa jwale ke se ke nahana ka yona ntho eno because jwale so mpoleletse okay e khutlela hape tabeng ya gore ore o phela le mofuto jo wa motho o na le di overthinker di overthinker ke batho bao nthong le ngwe o mo jwetsa yona yena o tlo eda tse ha etse 5 di mantho ile ngwe o mo jwetseng yona hai o mo jwetse ntho ile ngwe yena sa nahana tse di why store jwale why pay I nahana like me na tshonjalo because the overthinker o tlo mo jwetsa re baby hey ne ntse go cheat kapa baby e shona le motho ne ke utla ke kutsa le na makile ka ithiba ka motho overthinker o santsa kopanya dintho tse sa le tse sa di buang le tse siko and how to overthink you get my point how would you are over unahana you are over unahana can't how you are thinking about it yeah but you are over and not ke batla ntwena ke batla how to unahana ka ntwe boneng okay you are overthinking ka whatever ye ka rekelelo ya you over you ntse we fitisa we hudisa it's just a thinking okay or how it is not like no it's something essence you nahana but now the same thing you nahana fela o sobile we stretch it wa ikinyetsa di decoration wa yetsa because you are an overthinker now overthinker o bolela hore you are thinking but me hopulo ena di ntho tse di nahana o di hudisitse wena
Now the problem ya urkana go tsene o confessa overthinking gore ntho o qeta go ibua o tlo ikopanya a ikopanya le tse dintse sa kopaneng e le ha o ntse o itse ara o no ha o itse o ya hara ngwana ka matso mano re le sha o ntse le sha o no le sha ke a hopola ibile le maoba mona o ile na mfounela o mfounela o hotebo ka matso mona wa overthink jalo why fitisa wa overthink and ha re utlwisane gore what is overthinking overthinking ke di ntho dinana you are thinking but dintho tsena tso dinana already be the thoughts your thoughts me hopolo yena yo nana ka ke yona e ka rakelo le ha o qetile go grow o le mong ha o qetile go yagela o dima mothelo o mo accuse ka yona ke a bona o no jola le yena ka motho mona se mo wena o mo jotsa gore baby o tsa ke jotse motho wena re moaka ke la kana hana re ha ona se mo sure yo ke na ona se mo ke ana hana hey yeah so ke nana ke tsona mamedi wa karata ntetseng but it depend mofutong wa batho ba re phela le bona and ona le batho ba reng o qeta mo jetsa nnete mo lokolosi o free and o tlo le tlo phela monate sure na le batho ba gona go nka nnete ba gona we accept but ha o qeta mo confess tsa nnete o tlo tla bohloko o mo qeke le fete a be right ona le batho ba ban right ka baka la nnete motho mong o re ke nana ke ntate o re ana o ka jwetsa an officer o mo jwetsa gore an officer ke kopa tshwarele ke ne ke tawela ana se a wetsa wa tseba ke batlo mo bolella gore kae ka ya thusa ha ne ke qala go ganna ne ke tsamaya le ga ngwana ka koloing so ke jile roboto se ke ja roboto a theka maraka ke kulia ya maponesa jwale ha ke ibone kwa ya printwa tlo tsa maponesa wa tseba ba nkemisa ba re bona wa o etsa jwale ka ke go bona no ke ka lebaka la gore ke tatile ka ba mfatiki ga ngwana ka gore ke ka lebaka la gore ga ba kopa tshwarelo number 1 and hawa admit into yentse so sometimes so admit o se o yentse le ha o mo boleletse it helps you because now you are owning your mistake accountability that's why ke rata wa bona point ene o ibuile ntoko ya gore tseba motho ye o phelang le yena number 1 ke ona fela e ka re lokisang know your partner tseba gore ke mofuto jo motho o phela le leponisa ka pale motho ambulance o qetile ha o ka tseba mofuto wa motho o tlo tseba gore mona motho yena ke tshwana ke bue jwang yena o bua jwang ona le batho ba hlola ba o tla mo gona ka leshano mo mamedi o re ro tswelle le fatsi mona le hore o ha una tšhelete mamedi ba tshwana le o tshotsholo ka mpa gore o yentse ntho e bitswa ntho interim doko e bitswa doko ring ntho first aid ntho be ya tšhelete e bitswa ntho be ya tšhelete le ko telele te ba ko bua o re te boma investment ona la batho ba o ke wa re lo ro yena baby ha ke na tšhelete o kampa wa re ina di interim kampa na yo lo botsa ba khotsi ba re interim ke na babedi ke shaisa mhlekazi kwezele nami hayi nna ke shaisitse mamedi dok la le batho kurula le batho tsontso phela ka leshano non stop gore la o sena tšhelete o tsontso re iteng e fasitse dok e blelle go fumana ka tsama mame di nomoro tsa ke 073 o bua ntho kotsi te bua ntho kotsi bom re tšhelete tsa ka di ntse interim sa tla bona na o etsa jwang hi Dr. Novi mame nomoro tsa ka ke tele meme hotle mo le teng mo le tshitsing le di couple le fela nka tla ke le jena ke tlo dula le lona re enjoyeng re tlotang a ke mind mame hohle ka ntle Bloemfontein like ba le isete le ituletse di khabasheng le batla fela ke tlo dula le lona ke share nka tla le yana tebo mame di nomoro tsa ka ke motho mo ile re doka na wa patadisa bakeng sa ntho wa patadisa na ke patadisa o ebile wa itjara le itjara ke patadisa wa mame di ska ba le sisitheo la o itse gore yo expensive no di kapula di dutse man ke mosebetsi wa rona tebo o kopanya malape mame di nomoro tsa ka ke 073 202 9079 dina le WhatsApp 073 202 9079 ke dipitsa la totela 073 202 9079 ka taxi ya kerekeng ya rona e kena ka 10 o'clock a se re kena ka 11 mame di kala ma taxi a face 3 ka pa face 7 buru ya kerekeng ya Dr. November
phase 3 o kalama taxi phase 3 phase 7 o bura kerekeng ya moruti November pela shopo ya Maditlhabela e pela shopo e tseleng ha o tsamaya ka koloi feta limo fete mo Greek tseleng fela pele o ntse sheba ka left mmamedi ka bona kereke e hauwe ka clinic se beige ka thuko ka odimo ke masenke brown tseleng ya bonahala mamedi o fihla re kopana nna le tebo hape bekeng etang la bobedi ke teng mona modimo le hlona lefatshe Dok ke le buile ho mabedi a etsa pebe ke tla ngwa tshwarela dokumela isa ke ne le mengata haholo fela he utlwa be ke tla mabedi re tsala ka wena go utlwa na ke eng yo batlang re bue ka Yeah. e tsho khotso guys kena temo dumelang ke nna ya lebo modimo ke yo ke fikile ayo